Nigi pananungangnya nasa nabita. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Nariko ang kasusan olewi ang kalala patuji wiring pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu nakanaki lasa gegana agaya selasa gegana gelisah galau dan merana. Jangan langsung update status. Sakit gigiku. Mapadiwatang maka dah sakit perutku. Empis mana tahu seluruh dunia. Aga pale masih ki baca. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kotek bandak bandang. Panada es buah. Yang kalingai balinna beri selenge. Samanai najinne bandak bandang. Ibu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah nasabak pamasisi matana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nania apatironna alhamdulillah iye waniwe ri utamaini wani maka arwana iya ompona ulan ramalang. Alhamdulillah mudah-mudahan idik manang angkaki si mata nawiring adisinga pengallahu subhanahu wa ta'ala dan insya Allah ipak kalipu ipak kasiwir ramalata siulak kalipu. Salawat na niya mapasalama tenria lupewi kiringangi lauri ale malabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kay ibaca aswani. Mudah-mudahan salawat yang kay ipananungang ana al-laili wa atrafan nahar insyaallah ang kamutewi ilolongang asalamakan pada asalamakan yang kay nalolongang ale malabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Rilalanna iye wani mabarakae. Angka telu pasam malabbi na nabita sallallahu alaihi wasallam. Siaga ibu telu pasam malabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rigaw angka na makadana nabita sallallahu alaihi wasallam. Riadisana Riabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Popole ri Mu'az ibnu Jabal
Yanaritu pole wiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mapasangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ri Muaz bin Jabal. Tentunya pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napalabang manangi ri di umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kega na yero pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor sidi ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Tahu kiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pega ki monro. Maka di bulan suci Ramadan ini. Rilalanna iye ulan ramalang. Rilalanna iye ulap puasawe. Kesempatan ini ipakasingi wita peta, ipakanjaki wita uta ripang Allah subhanahu wa ta'ala salah sedina onrong pakanjaki wita ue naniata pae ya naritu okoi rilalanna puasa ramalangi. Ibu, oh ibu, na benenge tanya si mata-mata tepe, benenge na tanya si mata-mata tahu matugang karilalanna watak kaleta. Papolewi puasai wadi jaji napai tate 10 ele ya janita ma okwe sewe napai pasada siru abcw eko purani pasada si botolo ya jani loyo eko masuki pada na cuki nata ipure tate ulunna. Kenapa? Nasaba yemi na ipugau na rikuang katomitaki yeko degaga tomitaki ya magi na mapakor modele na wadi jaji degaga tahu. Magi na wadi ngi pereng tala ni angka ni cintai okoyolo tatala-tala. Depa na wadi ngi magai depa na rapi wetuna angka ni cindolo na tapewe tapi depa na rapi wetuna. Kenapa? Aga paperengi mapakor jamain dimuliakan Allah. Ya naritu tahu lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah tahu angkai me tahu ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya maka ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi mi tahu ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Narik ko ang kasusano lewi rilalan na atutungan linona ang kamasalana ang kasusana ang kapersoalan na yakin dan percaya pengallahu subhanahu wa ta'ala de nabiarkan ni atanna wa yarsukuhum min haitsu la yahtasib makotoro pemeng iwering ni dale pole ritanri sana. Itu yang pertama. Ya naritu ittaqillaha haitsuma kunta. Itahu kiri pang Allah subhanahu wa ta'ala. Pega ki monro. Nomor 2. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rigaw ang kata papole wi atas salang. Rigaw ang kata papole dosa. Rigaw ang kata papole atak kalupang. Masija ki pogau gau deceng. Masija ki pogau gau iya angke na porio ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka de pasan na tomatata. De gaga lalat, de gaga tikungan na. De gaga tasi, de gaga bomban na. De gaga aju, de nakepasu. De gaga tahu, de gaga atas salangan na. Nania atak kalupan na. Maka sikas-sikasin na tau tas salai. Si kanjak-kanjak na tau tak kalupai. Ya naritu de na paja melo toba ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Rigaw ang kana na bacay astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Melo toba ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Narikon kata maka ustaz. Tidak perlu saya membaca istighfar. Deto na perlu ya baca istighfar. Deto na perlu baca welo toba. Degaga atas salangaku. Denang kotak kalupa. Pada saat dia mengatakan seperti itu, maka dia sudah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yanatu nakada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malasimal istighfar. Malasimal istighfar. Nigi pananungan baca istighfarnge
Aga yasang istighfar. Ibaca astaghfirullahalazim. Kami nama ponco yero. Melu ki palampi-lampiri cek de. Ibaca astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Melo kisi palampirwi baca irajana istighfarnya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa an astaghfirullah al-azim. Ibacai pakanya ki bacana. Ajai ka salah baca ki masaulang maraja kasulanganna. Manang kayasang si betso sedde mi bawang maraja kasulanganna. Iko makkade ki astaghfirullah al-azim. Going okoro astaga going maka betuanganna puang adam pengiwi atamu puang. Tapi naupan ero goenge astaga goenge itaselewi tania goeng tapake. Tania goeng tabaca tapi aga pale kepa. Kepa se nakah. Ya. Kepa. Aga kumaka de kepa astagfirullah. Aga batuangan puang pakaperi ka puang. Makanya ke. Jadi si betsu cek de angkatona maka dah astaga daga. Mana kana ge mau anu. Imana nama cule-culewi. Akhirnya jamaah dimuliakan Allah harusnya mendapatkan keberkahan dengan istighfar, tapi dia mendapatkan laknat dari Allah nasabak nak cule-culewi ir istighfarnya. Ya. Aga pale astaghfirullahalazim. Nigi pananungangnya nasa nabita. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Nariko ang kasusan olewi ang kalala patuji wiring pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu nakan naki lasa gegana agaya selasa gegana gelisah galau dan merana. Jangan langsung update status ya. Sakit gigiku mapad diwatangi maka dah sakit perutku empis mana tahu seluruh dunia aga pale masih ki baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rilalanna ulan ramalang kesempatan melotoba ri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji ko ulalenge makutugutu ki melotoba loni me melotoba rilalanna ulan ramalang. Wadi jaji ko ulalenge makutugutu ki makasiweng rilalanna ulan ramalang. Loni mei nailakulaku papolewi akasiwengi nailakulaku melotoba ri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Magay rilalanna ulan ramalang magampang ipong Allah subhanahu wa ta'ala nak dampengi atan na tau tassalai. Ilo dua kiri pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabat tau marilo donge rilalanna ulan ramalang magampang ina tarima pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yeko parali bapak ibu teri-teri ki marilo doang. Teri-teri kisi teri-terita. Eko parlu de tu le teri de melo teri aja teri. Ya Allah. Ada apa ke kesehatan bapak? Aja teri. Wadi jaji pada saat itu. Wadi mak aja teri. Tapi teri tongaki. Kenapa? The power of Ramadan. Kekuatan Ramadan akan menarik. Yang penting aja muteri kosoy. Maka rupa saat itu. Ya. Ini cewek itu apa teh? Ini cipu ni sini terima pi. Ibu. Alhamdulillah. Maka lo ni me kesempatan. Lo ni me lalungi barakat na ulan ramalang. Si boleh ta. Ya ko malampi-lampi bacaan po imang alhamdulillah. Mega tu apalan na. Ya. O kumakka ko matarawe tawe tase digesok na. Matarawe tasilampa si tangan na paroko dada bitin na pasuju. Iya. Iya. Iya, ya koko kamput kami pakai apalagi koko masih gina. Masih kita masih di ujung macina tapi alhamdulillah luar biasa. Masih kita ya hawana pada sedih hawana Madinah. Iya, tatane-tanemu gerero to pulai umrah. Kode nakua. Cekena luar biasa agapi. Yang masih biasa na deuki pusa. Imang de naminga makanja imi makanja sadai lancar apalangi mapusa mamung imunri de naminga na bate matong
Angka ni mamung mon itu mampapi depa tu. Depa. Tapi ko ju macina pene malampe bacana po ima pene na poje. Magai dene sadinge. Maka to ngomoro. De malampe po ima itu bayangka ko kampota dewi sematu mulai lari tati di ko po ima na baca tasi di gesona. Dena Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalah lancar. Makan jatuh pamina. Suara maca do ibaca dia namanya po imang. Mano ko ni jamai monri. Si bici ni. Maka demi mengajak mana kesinang kapasong ko celai muala imang. Agan aku makwe. Dada ni biti dia pernah miroko Maka dia monri. Pura muja kasi upo dapo. Ani penitia maka aja ke sini rumuala. Tahu dia nama ngerang ero. Ibu, kesempatan ulan Ramalang lalungi barakakna ulan Ramalang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang terakhir, ia naritu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam si lompolo ki si bawa rupa tawe nasaba ampe kedo malabbi. Si lompolo ki si bawa rupa tawe nasaba ampe kedo malabbi. Make ga tahu melo ipakaraja tapi dena melo pakaraja padana rupa tahu. Make ga tahu melo ipakalabbi tapi dena melo pakalabbi padana rupa tahu. Make ga tahu na caca ko mak gerak-gerak pada pacar meru yase. Tapi alina mak gerak-gerak ko mak bicara ko yolona samana melo paciri digagin retak. Selompolo ki amala yang paling berat timbangannya adalah ahlakul karima ampe kedo madeceng malabbi lori pada rupa tahu. Makanya jangan heran wading tahu amalakna biasa mi tapi matana risisena rupang Allah Subhanahu wa taala magai makanja ampi kedona lori padanna rupa tahu. Wadi jajeng tahu makanja pakasuyana luar biasa pakasuyana tapi maringang risisena pong Allah taala magai make ga tahu natuna tunewi padanna rupa tahu. Gangkana matu ko serimon rinna pong Allah taala. Ang kamanan nero to purena tunewi. Ang kamanan nero purena padiri atinna. Ang kamanan nero purena gau bawang. Gangkana capu ni apalana sempajan na bereng. Capu ni apalana puasana na bereng. Capu ni apalana hajina na bereng. Taulang-ulat jo kau meracapu topa. Dena gau di na bereng. Aga na di na bereng. Terpaksa dosa nero to na gau bawangi. Dosa nero to na gau bawangi. Irna ronala alena totorengi. Makanya hati-hati bermasalah dengan manusia nasabak dosana atai si bawa palawangan na padan ata iya pa nama pacing narik kusiak dampengi padan na rupa tahu. Makanya itulah makna salah satu makna rilalan sempajangnya itu rilalan sempajangnya aga itu tukang aga patutu na sempajangnya aga patutu na ibu aga patutu na beri seleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya apa? Pastikan ini manang selama mana ki kue beli bolate. Sampita selama mana. Dia jaga tanggungan tak lele kiri pamasin pengalatu tidak ada lagi tanggungan. Selama ki kue selama ki. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mak beri seleng. Jadi engkau tu telu beri seleng. Telu modelek na beri selengnya. Si rupa mi iwat dingi jawab. Sesa dene wat dingi jawab. Nomor seddi beri seleng dene wat dijawab. Ia naritu nariko tu mak beri seleng okor lalaki buru lalu ke kuburu Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang kama makada waalaikumsalam ya abda syakur. Maka lereng itu dene wat dijawab. Nomor 2 beri seleng atau mas sempajangnya. Kuma beri seleng mat atau mas sempajang aja gaga si bali-bali. Marwa itu sempajata. Maka dia Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia tupir si uli waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hancur. Dia nak di Bali. Dia nak di Bali. Tapi beri seleng iwat dingi Bali. Ia naritu beri selena Ustaz Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Narik ku macam palak dah betiku ma bicara digagiri setikeng tenang aja tema silang. Ada anak kita tim media tinggal buka HP-nya klik mak kalipu. Iya. Eko pele dia tulis ketik mak kalipu okibani koro Ustaz Hamka. Dia pele muki koro okibani koro pasong ko celai. Jangan lupa kasih begini. Jangan kasih begini. Nah, Ibu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.